I pozdrav svima ljudi, moje ime je Pera i danas ćemo igrati Zulu. Ja sam sada crko, ali nema veze. Sada ćemo da igramo. I idemo sada u njihovu bazu. Ova igrica se radi o tome kako trebamo da se pucamo s ostalim likovima, ali ja ne mogu. Ovaj lik ima neki svoj skin. Sada su me ubili zato što sam ja sam išao u njihovu bazu. Neko nas puca i tu uspio sam da uzmem taj kill. O, evo ga neki lik, nisam te uopšte vidio, druže. Sada ćemo ići u njihovu bazu ponovo zbog mogućnosti da sretnemo nekoga i onda da ga ubijemo. Sada sam crkao zato što sam bio na otvorenom, ali nema veze. 3 puta sam ubio nekoga, nema veze. I sada sam se osvetio ovom liku zato što me je on ubio. Ovdje je neki lik sigurno. Dobro, možda i nije. Nema veze. Da, evo ga, ali on me je ubio. Iako je on repetirao svoju pušku, nema veze. Imao sam priliku da ga ubijem, ali nisam. Ok, moj saigrač me je stvarno uplašio. Kao što vidite, ja sam sada crko. Ovaj lik ima baš dosta killova. Sada idem da ubijem ovdje. Ali ovog lika nisam stvarno očekivao. Ako sam crko, nema veze. Sada ću da se sakrijem ovdje i samo ću da izađem i da... Uspio sam u dimu čak da ubijem nekog lika. Sada ovdje je jedan lik, sakrio se sigurno. Negdje se uvukao. Možda je otišao čak i gore. Sada ćemo da vidimo. Nije. Ok. I naravno sada sam crkao. U ovoj igrici je glupo zato što ne možete da legnete, na primjer. Ali i možete da čučnete. Ok, sada sam sačuvao svog saigrača. Stani. Ok, vi ga ubite. Ja ću da dođem ovdje i da probam nešto da vidim i da probam nešto da uradim ovdje. Ok, moj saigrač me je stvarno uplašio kad je došao ovdje. Pomislio sam da je neprijateljski igrač. Evo ga ovdje. Ok, nema veze. Lik mi je ukrao kill, ali nema veze. Važno je da nisam umro. Sada, evo ga tamo jedan lik, ali moj saigrač ga je ubio, a sada da sam ja crko, nema veze. Sada znam gdje se taj lik nalazi, vjerovatno je ušao ovdje. Ne, nije. Sada ću... Ok, nema nikoga. Ok, ovaj lik je došao od pozadi i ubio je i mene i ovog drugog lika koji je bio ispred mene. Evo ga ovdje lik. Isto si jedan sakrio, kako je ovo moguće, lik je 6. Ima 6 killova, a nikoga do sad nije ubio. Ajde, ubite ga, brate. Da, ovaj lik je baš puno killova ima. Jedva smo ga ubili. Zavlači se kao krpelj negdje i ne možemo ga ubijemo. Evo sad je 7-3. Kao i ja. Oni će da nas pobjede samo zbog ovog jednog njihovog igrača.
ali nema veze. I ja sam dosta puta umro. Sada ću da probam da ga ubijem. I uspeo sam to da uradim. Sada ću da dođem ovako. I nisam stigao da mu bacim bobu, ali nisam ni mislio da je bacim, pošto imala je baš malo vremena. Sada znam da je on ovdje. Sad, on nije, nego neki drugi njegov saigrač. Kao što vidite na mini mapi, ovdje je jedan moj saigrač umro. I sada smo u njihovoj bazi. Kao što vidite, nikoga nema. Ok. Ovaj hoće da me ubije nožem, ali nije mu to pošlo za rukom. Ali njegov drugi saigrač je mene ubio, zato što sam bio na malo HP-a, a nisam nikako mogao da se izbavim. Ok, kakvi su ovo likovi, sve neke dobre puške. Crkni. Ok, ja uopšte i ne znam kada pucam, zato što, ne znam, ono ne trese mi se baš dosta puška. Ovo je baš dugačka bila partija. Možda ne budem imao vremena da odigram još jednu. Ok, nisam stvarno vidio tog lika, zato što je bio skočio kroz drugi otvor. Sada ode, evo ga. I naravno oni će nas da pobede, zato što imaju dosta, nemaju baš veliku prednost, ali imam osjećaj da ćemo da izgubimo. Inače, odigrao sam 2 partije da bi se malo uvežbao. Onda sam odmah počeo da snimam. I oni vode za 4 razlike. Zato što oni imaju i bolje puške, bolje igraju i verovatno je bolja grafika nego meni. Sada znamo da je taj lik, ali ne bih uspeo, mislim da ne bih mogao da ga ubijem, zato što su oni sada svuda po mapi. A ne znam da li ja mogu. I kao što vidite, ja sam baš loš, zato što ne znam gde su oni. Evo ga, ovdje jedan. I nisam uspio da ga cepim. Nema veze. Ok. I opet nisam uspio da ga ubijem. Sada idem da pokušam nešto da uradim pred kraj. Ok, ovo je bacio bombu od koje mi se zamonti vid i ne mogu baš lepo da vidim, a kada stojim baš blizu nje, pobeli mi ekran. Ok, evo ga lik. Uspio sam da ga ubijem. Sada idem da pokušam da ubijem još nekoga pre nego što crknem. Ok, ovaj lik stvarno zna šta radi u ovoj igrici. Nema veze, pobedili su. Ali možda imamo i mi šanse još za pobedu, ako nešto ja i moji teammate-ovi uradimo. Ali verovatno nećemo uspeti nešto specijalno, možda ih sustignemo,
ali najvjerovatnije oni će pre nas da pobede. Sada sam iznenadio ovog lika i ovog. Sada ću iznenaditi i njega nakon što ga ubijem. Ok. Gdje je nestao? Mislim da je ovdje gore. Ok, nema ga ni ovdje. Gdje je mogu da ode? Ok, dobro je. Sada sam bacio bombu. Kako je on dospeo ovdje, brate? Kako ga nisam video? Nema veze. Sada ćemo mi izgubiti, najvjerovatnije. Ali nema veze, bila je baš dobra partija. Možda ih i sustignemo ako ne crknem. Da, najvjerovatnije ću crći. Možda se spasim nekako, ali ne. Ovaj lik zna šta radi, šta igra i kako igra. A ja baš i nisam toliki pro. On je sada došao kod nas u bazu i sada je nezaustavljiv. Kao što vidite, još malo im fali da dođu do 200. A kada dođu do 200, onda ćemo mi izgubiti. Njima fali još 4 poena, nama još 7, tako da dobro smo igrali, ali nema veze. Pokidali su nas, imali su lika koji zna šta radi i nema veze. Bilo je sada na ivici ko će pobedi, tako da svejedno. I to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i pozdrav!